Hello. Hello, Mpacho Metonka. Never told me first thing I tried the family Mary and okay, I be the washing in quiet papa. Sir. O story and someone who can the most of pepper now who can. Yet to maybe yet the new call about some to tell me who we are coming. Now to yes to a doom and then me bed in the bed in the benya 1 year. My son who from a bomb said they now come. Then soon your mere doom and then make your summer me bed in 1 year because in your men will say. Why you mammy to be so people soon crying. Ya wona be a Christo Mrano Swan, obey you was him. Me Adama made us and a family my insurance. For Bandy to Jana wishing a me we send me Bama Mr. Wa and Nell and welcome. Happy birthday to my princess. And I did tell me now me farm and any or how much what tell me a dear a sum. After last person rather than mommy. Me send your coupon say, oh money is no endorse the drum me base so. O mani nyansa o mata mfoni pa me behu no fa enkodu boshata no so una papa free sanfo aduam no ho me pa so ai me wa fa teacher okay we see our Saturday but aduam na o free ana permit ya ni bebre nice one pa nya we say so adam na busuafo nyina se bra me pa amane ni o hawo no omo nja me je mo mu nyina gina me chechi na pa you couldn't miss a point. I'm going to call you. So, Yamin Shano, my big brother, Samuel Champon, my second brother, Kwame Kusi, Minianum Benis, Obia was supporting me throughout my trials. Yamin in show, be a no show, my name. And I say, I did me that to the grave. Yanko points out, O birthday in a bedroom, say, will say for me. I'm happy birthday to you. I love you, okay? But then about to soon Yanko point sharp, Midofo. Amen. Uniana Freddy Adansian 0551931931 0548931931. Messi a DNA tour a home from a ball. A home from a ball. But I guess I know time for pale. Yeah, dear woman, she. I guess I know pale. Hello. Hello. Oh, Mr. Kevin Murray lines in the mammy. Why? Oko situation bimu. Obi crowd your disappointment, your disappointed. Won't see you that there will be. And up me say, Tugu, na denya miase, na kowenim because and yes, I know what time for pale. Hello. Hello. Good morning. Good morning, sir. Hi, BD. Papa. I'm a male bar of Washington. That be a son of thousand year demon. Because Miss Professor in yeah. The fair life I could say, Omo young what I took. I be Mammy, Yamin Shaw, what is Yamin Shaw so. Yamin Shaw killing now to make a player of the sound of the cafe every year. Mike Fiat and Sano. Yes, gentlemen, and come over. I didn't say, which I am all cantamanto. The book, Yamen Quantum, ye. My food in you need my energy, little any different. We regard any situation in a frack about the Siaberry, Monsieur. Then soon I may wish that they're working. It's in your proposal, maybe Pompona when you made one day. Oh, Misha, what is Yamisha was only put Jack, fail so sitting in the swan, maybe like oh, and when it actually the Nippon and the milling and the pain. Yamin count. Yamin killing out to see the necessary way as the Papa, no, my back home, King George, yeah, madam, and King George Becassa, why? No, be able to so on Casa. Nebusia for one or the chair. Yago, King George, Casa. Casa. Me offer oh. Yamin Shao Papa Passe Buga ye boomy hanon say na de anopai okay can obi aba homa so hello okay be any hello me pacho me don fu be ni o
Yeah, that's your name. And but you okasa no from peja ne kakra ma me wadaroma. Yeah, it's no same. Hello? Okay, mami Samuel okasa free hin. Atos. Okay, mami nti wa no pay. Yeah. That's yeah, na me pacho peja ne ma me pa kakra why? Oh. 0551 me fa frɛ for be mienu pɛ aka ho 0551931931 0548931931 ene doctor setadu atena se na yebedi nkomo hello me pacho udi ni baby a okasa free that's all me ka free do go. Okay. Nyame tsira pa da mai amakai eye 1 abra mapo juma na nikusi na kwa sisi kujana na meba nam da hospital 6 days mami tio ana pay masem dite aka ni pa no shema no ano no ni na satene di ono na solia o told you animal meat o me say so nesa anope wasempa na me kan wo ho different no eda the shedden mina the said that I cannot my bottle my own na ma the papa ya no nshira nyame nshira won so wa kuma so adi dia endema wa na ya papa yi bi kuma amen nyame nshira awo nim se nanya message we na me de ba me tena sia me kasa no ano ena message we drop here ene na me pese me din komofa disappointment ho ankasa but me hu ye na no minister nim say we ni nyana so ya brabom disappointment oh yes hello me don't be ni hello but yeah, entie wo ho afidie no so mete wo nka udi ni baabi a okasa free okay mami ntie wo no pay mami ntie wo no pay masem sopa no abosu masem no abosu papa masem kito sa o haunia mania masem wo frama sinti kinsa ebushafo na pese ye sele simo tani ye sele simo mo fo sele ko di mama se 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 du so de so fa ko tabebi tabe ya mami hauna mani ya we dom tikato mi semana ni se ma yetu ma pa so se kalile me da su ke da wata masu da dubu wani yankata da ya hudu o hauna mani ya su ya ko yi su ne tiasia da ya ko ya dia sida mewra nyankopon shiraupi ha mama mfa ofrefo twato me ya sure sam no pay ya kasa man krofo 0551931931 0548931931 hello me don't fubeni hello me bacho afidie bi wo chi dum no kra na sa twe ho free na yen kasa why Mame. So good morning. Good morning. Let us say. That's not me at all. It's one of my because I say crop, but you yeah, Nanaya. Oh, no, me to a girl. And now it's a third good women. Yeah. I'm not watching in cry. I shouldn't inquire about Yamisha also. Once more, I no pay. That was it. Yamisha. I shouldn't go now. I don't know. Mark, I think I was so system. I Miss Sorin Kunya so a mefro. Why? That's all my thing. I
Mati. I'm shaman of it. Yamisha on so pee. Right. Abusia, the secret of life no enna ye de ebrewo no. Me sure say baby obi no. No pe wo ra chiche kakra. Me say tibia bi a wonam wa no pe bia no. Da nyame ase. Na nya sa na watamfo no pe wo omo ye disappointed. Doc akwaba. Yeah, no. Me patcho na ho to say. Chris adom me ho ye pa. Doc, omo ye disappointed o. Ya semu. Ya se pa. Enka doctor said do ye betie no. Na ye ja wa adwonsam. Ba don ya na yesu se ya me kan sem se enye de ye panyina na ye nsaka. David. Ba se ye bum kompon ko hwe ye chia. Wo nyame wo de aduru ba bi. Yeah. Di katana wo da so no. Sa wakoma ne ye adwuma nko ade a edida so ho. Doc, enen komodi ofie ha wa ho. Kese pa. Na enen kasa ye first. Na esaye first day of the week no. Me be say utwa first no ho mfoni kakra bi ansa na ya bawura ye na ye nkomodi mu ankasa because obi ye kwasiada na ne danasi first. Sa secret bi wom nti sima pe bakumie no ansa na ye be di na ye nkomo na ankasa no akwasifo ne akosuafo no enne bibi wo wo se eboa wo mo Kese pa bibi wo ho a ewo se eboa wo mo. Na me be koso no. Okay. Minua baby eton akrakuru ewo Central Market ni edun ho wase da bia every Sunday bia o hwe wansa na obekọ ba bia awo fofu na sa duru ho. Wow. Anti waso wa chia ofa Me gene so pi dia okay no kro say you obi first na Sunday bonds so a yeah on say na otwe day din kai kwasiada ana month no yasa be no first yeah enti oye double hey everything na double sa nipa no sonko wow. Enti ene obi pa omo ni badit ene so obi ewo ena no otimi boa abofra ne titiye mu a sa nipa no be yi nipa kese ene den enti ene obi obewo eba ene no on share asem we nso so otimi titi ne ba ni yie ma akwara ni nyini a obeyi nipa kese obetumi abedi oman so asore so anani pachitri ewo oman mu eye ne den ne amanfo to adi ese bibia ya ka say you start free one no correct ana na awotwe no ene na di nkai yeah Martin September no so no ene na di nkai okay into in pakese anti secret ya ewo ho no right abusuya the secret of life enna ye de brew ewo our fob dwumadie ne so no Mr. ko Facebook sisia fa wo comment ne bra ko YouTube sisia na fa wo comment ne bra ye be kenkan e de amount doc en pesa ye di prekase ho nkomo okay prekase na odi to nkwan mu no na ema nkwan ye hwehwehwam na ma abenkwan ne ye de no ene ho nkomo na ye die doc trokonkro kasafa prekase ho no kre Babro kasafa prekase ho niema enuane ne meka no se plant e wo ewiase ababro bodin no prekase eka ho ebi wow enti ye hwe Exodus 30 verse 34 niema Nyankopon ma Moses so onfanye ye anointing oil no na prekase eka ho prekase ya na prekase eka ho enti Nyankopon ma Moses de niema bi ahoro aye anointing oil prekase di mutintin my pa enti wo kai a twi no Bible no se prekase hwehwam eno kra do de hwehwam esoso enti kyerese prekase no eboa nipa ana de enti e ma Bible no ebo prekase di no na wo purpose wa ye de prekase no eye anase anointing oil no ye de eye se obi a woyare se ye bisi ohene obi odifu obi sofo a ani ye yusu
anointing oil emano. Yeah. Aha. Enti nyankofo anointing oil no waka say Moses enye no. Prekese e kan ho bi anana yede eye. Enti prekese no ehu ehia yi na yi ba ko ayi wom say mi hu ba bia yi nya asa quotation no. Okay. Say say Bible say omaya prekese e was no ne nyame ahira sa oman enye no kure ni Bible mi sa. E Ghana for Bible no na yede kan sa. Ai ni Bible enti na ewiase nyina na prekese wana. Enye ewiase nyina. Nti yewo baby a prekese no bi wo. Ewo. Enye baby na prekese no. Yewo amai bi a prekese wo so. Okay. A Ghana hanom ebi ewo ha. Na oba tropical forest ya. Okay. Prekese wo. Cameroon prekese wo. Nigeria prekese wo, Benin, Togo, Ghana, Cote d'Ivoire. Na uko South America, Brazil ni Argentina no mo and also prekese ewo. Entinya no krese Ghana ni Israel kwa na prekese wo. De obeka sa bia nya no kre. Oh sa. Anya no kre nya. Nessa na wo kana fidikesi se de bimo esusu se Ghana ni Israel kwa na prekese wo no. Entisa. Aha. Ana prekese ewo Ghana no. Enye bi na ewo Israel no. Enye via. Sa. Enye via. Yawo desert one. Okay. Anase me kan say asase tama na esre so de. Ani yawo de yawo forest. Forest Ghana ha ebi wa ha na desert one enye Israel kwa na ewo. Ye Egypt. Ene Iraq nyina Saudi Arabia nyina ebi wo ho. Efrise na Exodus 30 no krampo no Nyankopon ka kire Moses no. Na Moses nu Israel asase so. No mo na kwa so 40 years ni ena o ka kire nse onye sa anointing oil nu ho. Na ye de ka say Israel na prekese ho. Ade nipa ni nya nu ho na wonya sa prekese no wo hin. Ntinema bi wo ha ye tu futuro egu nyame asem ani. Let him know Nkrofo. Enti never be a secret. Wow. Abrabum e was ye dan na di ma Nkrofo ehunu se de ye ka no na nye sa na tie. Doc na wo ka se prekese wo Ghana ha no ye different from the wo Israel. Yeah. Enti ye what types of prekese? 2 types. Boremu o kakrama me. Prekese na ewo ahanom na se di ye nim prekese no. Eye dutai etimi ye edua kese. Okay. Any said ye eswa ye de ye enkwai no. Na de wo Israel na se stress no. Eno no nye dua kese. Eno no nye kese te se. Enye kese se ha de. Ana enye the same. Eye different. Niemom ni sent no. Ana ni nyina ya de kro. Me ka se ne ye wo mansonto krom ne ye kɔ afuom krobi ho efre ho sia botre. Na babia na ye fu ba ko no. Na prekese si wo. Afe minim se dua prekese si wo. Me kwasam se asa abenkwan bon ha. Asa abenkwan bon ha na mi dua kwa se he wo de wasere do. Nya prekese dua de si ho. Say they were prekese no esi etu hu aya na ye de to abenkwan me nya de feel say ase obi ya abenkwan e wo ho no. Wow. Unye mistake. Amenye mistake bra. Oh, enti ni sent no. Ana de wo esres no. Ene de wo forest zone no. Ni nyina na eyepe. But ni dua no de enya de kro. Okay. Ebia ye different kra emen ho ba bia. Na say sent no de ya de kro. Ya de kro. But the dua no nya de kro. Aha, dua no nya de kro. Nti dua na betime mo de hu se we ye Israel de na we ye Ghana de. Sa pepepe. Na doc Israel de na ye dua o Ghana ha etimi ye. Enye ye. Sa so na hade nso kodua no Israel so a enye ye. Wow. Aha, sana etie. Na de ewom ni se prekese no ewo Israel na make say o de ba ha enye ye no. But eniema o pese o de ye no ni nyina ya de kro. Oh, okay. Aha. Now on say Bible no ye di betwim no. Broni na o de ba ya o de ba kua pentwim e betro ye no. Yeah. Enua ni niema bi a Bible no bo edin no. Brofo no say oya no a describe say ade no eti say we sent say. Okay. Ene ne ye prekese.
So nese sa time krampo no na nim die ni ho a ubetimi agogo ade ahwe enema no but or describe or correct research no Israel no mo pay enema no enti or describe kire omo eboa na akuapemfo no omo na omo kire no no describe say eduane etise ni sent no etise o kan awo ene ye prekese enti enua bebre wo bible mu a say offer English Bible no now they translate here and that's how the go a ne plant ne say the be show ne nya de ye fa no ye local Bible no wow different but say o church mu no na ma wo ma adwene say ane ye edua we ya so na nya no dog secret you or prekase ho kese pa pa nature mu no Yankofon ye prekese nature na say pie ho sa can you understand wow nature mu no Yankofon ye prekese say ema protection ema enema bi titru emoa protection enti emoa omochi moa ebiwie say jata sebonum ni ade na omochichi omoyonko moa ahoro no awie no Yankofon ye prekese ni wo ewuram say saa emoa no omo nya de nkusie num ni owansanem ni otwemu ahunu amane no prekese ni may protection ema wom nti said ye na wo ka say wote ne sent o kan say abenkwai wa ha no saa sent no prekese ni tina sent ni ba saa jata no yi no empecent nti wo mu edwane ema wansanem benya protection wo eho prekese nase tinam ka say nature enti say wo di dware a say obi wani boni a ne nature mu no o ti say jata ana say wo use prekese for protection nti wontimi how dog we dey chiremu say so obi ye baye wo di jata baye ba so a ana say wo use prekese no ade aye protection no enti wontimi eni wunya ho emu na say o kana fidi kesi you say se nipa nya nsuo bi kura se wo dwale na wo de prekese guma enya bone na say obi a yatu na do na so wo sunsun how kese pa no ya de prekese 7 ni de ade bi aka ho on fa nware I know there is offer doctor said to do on fa nware 7 days e wo se eko ankwa ene saade no obi ani ho betimi agi na frimu prekese ya meme mame afiasafo ade tunkwan mu di juma edi no enti ye protection on say se prekese si fie na tender agrada adwa emafie ho ba bia prekese won tender entimi ema ho wow na eba prekese ne gi esiwu ayeti se kubenu eni abe esiwu edigi enipa enkwa prekese ase se wigina prekese ase anase aboa gina prekese ase utu etu a enkambo no enya no ayakasi o se so se obomafo akonwuram no hu aboa otwen wansane e wo prekese ase otutu no a pay beto so aboa no beko onya no protection afede de prekese no wo ye no ye busia prekese jamadu ofitiku ti a sa yes prekese kroya enso no se entinto form a ense se woti no soro a wabra bo nkoyi ebedi unya woti prekese wo soro a wabra bo nkoyi nti jese etito form ansa na wafa de e wose ode nemum na bra na de obetumi awai na haba na obetumi atibi be se aso na ba no na wo tie se wo pebi akoye nkwaya na se do bi pententi wo tie da asmato ene amamfo bi mu ho ha we are okay se obi ayi obi ani se akote prekese no wosoro ene ma bebre on se edua kura na ye wo kwaye fa so budua o edua kura na ye bunu chimso ni ade no ye wo kwaye fa so bunu enye ba bia na wugina budua
And also your nature. A nature. Sana nyamia no. Doc. Doc, in fact, prekaseri enema ye can hear it no cry now. Ada boy. Doc, you share the health benefits. What prekasem? What health benefits be? Kese pa Sa. Esa yare makuma ku 250. Doc, Miss. Is it one my prekasa cry where you hundo? Yade makuma ko say 250. E je prekasa ne where you sa ne nyame aye. Na dia ye wu yes Jesus Christ. Enyansafo no. Enuhwam no de koye na prekasa ka ho bi. Moses ye wo no ye de koto ensuo enho no. Oba fi no. Omo de prekasa ni niam bi edidware no. Wow. Enti ma no be ye npa kese. Enti na me ka say ayasofo adifo ene obi o yare ene ahemfo ana ye de eyusuma wo those days no. Wow. Enti sa ade we onum a nipadua no yare bia e wo system bia e wo say odwane free mu. Yade ba ko de prekese obi akaka anopa sa yade ndi minim udi egu enchene ka ho noa odi jejina nanum no kukukuku eno ana no na nim say obi a owoti sent woni ni trimu ala say ohwan kromo no prekese no twitwa gu nsum 3 days no de so a eko we go nkromo nti awura bia jani kunu bebre omo ware ye no be manam e de nkromo ma nena Osabije akwa hwan nkromo the whole night mena ontwitwa prekese no nsum for 3 days ma wono akra no fanso ebeko wow prekese krono asoso no akra na adwene awu anase mekan se onimu ade no osia ade a se anani refi anase panyini kra refi ade ntemo a prekese na habai no o hata na wayam fire city enom nefa e walk akra sum ebe man retentive memory kese pa Doc Mr. Ti prekese asem de ye ka Mr. bebre akua jamfu anyameche o hwe e wo Facebook Sansona Gelly Richard also hwe was it good morning Samba Madridista also hwe was it good morning and happy Sunday to Mr. Host. I thank God for everything he has done for me. Sharif Agumbeid also so hwe yen abusuya the secret of life no na ye de ebre no o pese me boldin o hwe me and Facebook for me no na edi agro no bra Facebook na fa o message bra me so me ma shout out wo ahasi Doc mayenko aiko herbal center kakra na yemra na they were prekasa ne si edi ahim ne de enti Doc obi yade a wo de prekasa be sane yade yare kese bebre enti ama obi na ada aseme nkoya bibidru e se wo de prekasa ye nkwanko ade a prekasa no a me de besa wo yare no a atena wo so ache no my God ai nkasemi yare de mankofo ba omhoto wo mo no secret bebre ho minister mini wesen ache oh yeah but enema bebre wo ha mimie sonso nkyerɛ every life has a secret sa sanso na me so me no wesen ache and enema bi wo so me so mimie so nkyerɛ your secret is your power sa ai enti ayaresemu ni die yeah say wo so one maduru enko a ene wo ma yiko herbal center ya so ye da vena awo ba ho awo ba say hey doctor na wo enema mfidie say na wo ba wo nka ho asem what do you see your secret is your power on say enema bi wo ha ye betena fidie so anyi ni nyina na ye ka yeah die hia no say ubetu anamon abeja yaresa say oba na say mema wadu na anko a ene na ebia na yare no e de obeku enti aduro die for niche ayiko herbal center nice one oba we date obev no e be kire yare a e hawo na ba san so minimum aduro am de ka won so e wo se eko say na no obi frame me was say minister
say washe kwasi da dwumadi ase na omo mama ne masua ne magumachi ba say nkrofo he ha me say date of birth na wasa ye ho adwuma sava ye be sava e ba me so eno ye be sava so yeah abusua Dr. Setadu maboni D4 SD mu emia na maboni D4 because eniema nyame nam no so eye no ano odin ono nko a na di date of birth esan yade bi e da osu bia no se onya o day born and say o date of birth wa obeba uram de asaw yade bi so pusu ne human e was 0276 070 704 0276 070 704 and I said 0557 285077 doc and then person mu bora product mu so kakra awo ye mora product mu so kakra minister mame Aiko Herbal Center. That's right. Nyankopon oye juma wo ho pa na enyuma na nyame ye no ye ba fidie isu aya na ye di mu kakra bi na eba said the doctor kan no say ubowura asoye ho ana be say ampa enema ewa ha machines bia obenya no ba bia okwa ye de be check through wosoro ekosi ufom na ye detect yare a eye obia udu Aiko Herbal Center ebi wo ye beye na ye bedru afidie so ade bia meka se emre ni ntimi nka ensem ni nyina enti wo de fo ani kire Aiko Herbal Center ebu akwa eho na yewo Besiasi Road sapase wona wo tira sapase kuro na Besiasi Road afi na yeye eho kura de ye nchiro because wo bedru kwan no so no afi na yeye esa taxi station ti taxi bebregu o pesa onante a just 5 minutes walk na wodru wo fa car so de about 2 minutes na car no e de wodru ho fa wani kire ho na asoye ho no enduro bebre ho eduro iba ko na kura me where your friend Robert Aribio Aiko man capsules a draw ama mema ayemema a draw meka na me sere ara asebia mesere e drum revia so just I tried and tested ana and then send me I am me casa mekana as I want to enjoy no more ye me never be there I decided not to talk much. That's right, but a draw way no I know what I'm talking about. That's right. So me casa meka Aiko hem and my bema Nema oban so sorry and permanent je come on that be also minister me kasa and ya maybe wo kura wo ye no wanye ni ya utimi mo oban na no so asemi die so obetimi atwe a be 5 years a obeba awalem no obetwe a ni 5 years na no ayeten chere se edura na dura ade na wo se wo ye no obi si wo play romance minister na ne ho esane eve enye fe unum we ya ebe ma wo abo adwuma ama oba no aka semira enura de oye nde enem pacha wo de tsatse me fese me di mi sika enu agia ne mawudi eye Aiko man capsules ene be se adwuma no na infection de me ka de na meja de frato ke capsules minim de me ka na minister minim de meja munamani sansa ya de bia enam ya de bia emma candidiasis is white bibia eye infection bia no ye kasa infection rashes e ka ho STDs e ka ho bibia ye infection bia ye frato care capsules Dr. Setadu wakofa aba unum bia wo de anopa nya adwuma bia anopa wo didiwia na wabomienu anwumre no wabomienu me se ye mama no ekɔ school a yan frato care ibi ema wo mo na school no omo washrooms no ya na ensheda emwa enti se oba candidates obefa abro no ebeye wo nwanwa na we no me say we no ye obi anafuso stroke obi an cholesterol ekosro minister se cholesterol na cholesterol na kwa doctor na afi na ye say nyese wo de aduro ya no pa no matiri mienu di gu so shem na wonnom na wonnom a anwumre ansa na wawie bibia wo beda no aduro we da bia won se me ka se bi je se aduro we chiri se ese manom awie ye na mo fa biscuit kakra mra me da bi wo de wo beda na wo de nso hye na kwesi wo pa wo de gu mu ana wadra
ebema cholesterol no akofom ebema wanya fractomy kama ti said ya mete obi weka say na wonu bi me num bi o na ade bi wadro we hu de yi fat ni free body mu no e pegio na wo rane doctor me pay me de bai was say awuna say ya kona kwa say dro we na be pego was na doctor na ga na me PR ti makama wonu me on say apege no minister na me nse me sumole me say we na me makeka nsem e na oba no na naseso na de unya dro we bi na wo de massage wo be mana onkeka sansensem ni biem o baby abeye okay na baby a wodi besi bia so e be fit kama enti for when it sre ayiko herbal center abu akwasepa ase besiasi road e wana doctor said edu cover by siwa oda ayiko ano bra na yemboa na bibia enkoyi ma minister me da sepa nya bi sira okay I want to the senior PRO and now turning kano doc o final words na yemfa secret of life number every year. Yo mi pacho ebimu ehia nroli bi me bobo so ntentem Misty Herbal kewu okoha obenya bi ato Royal Pharmacy or Kokusu Station Abreport Junction hon ejawusu enso atonsu High School Junction hon Smart Herbal oboase okoha obenya bi so ato Sewa Herbal enso Asante Mampon Chico Herbal konongo honso ubenya bi ato Joe Pala ewo bechim Joe Pala de bodi ana ko bodi aje o bechim ukokwa ubenya bi Mose Pharmacy Sunyan Gabson Pharmacy enso Koforidia honso ubenya bi ato The Tribe of Judah ewo Carnation Accra Carnation hon market hon ubenya bi ato ana sofu mami Elizabeth Kaswa obum road no so ha no owo Pena Herbal Kilkus okoha ubenya bi ato Uwas abibiduro fie enso so ewo takwa ana takwa de fon so ko mensa honso so ubenya bi ato Figo Herbal ewo Bogoso Anastasia Dunkwa okwa ubenya bi wo ho Ofakisi ewo Sahwiyoso ana baby ani so herbal shop we baby ani baby a ura ubenya bi ato nti baby ani for herbal shop bi a woni bia ubenya ayiko man ene fratoken nkoko for so emframe ana next week enso so no ye ba is Bruno is for no so no ye be kan baby a okwa ubenya bi o ma haye ache nti week we mu ye ko Bruno is right nyankopon enhyehira obibia okay abusia the secret of life no and the brew no Dr. Setedu and Otenin Kano Aiko Herbal Center and the secret of life he asne Ubenya Dr. Setedu ewon homa so 0276 070 704 0276 070 704 and I say 0557 2850 77 0557 285077 Fredok yade bia ehau nipadua bia no nyankopon enam ne so ebeboa medofo yene ye ba bedin komo na wotwe ba mi ensani asujafo na yene omo edin komo wo fidua mu ha enem ye se me build a platform bi ede amamo a technical team ni guso yes adwuma na mame nti eye ready a me mamo ason ate na ene yenkomodie no se wa wujitum se wo ye mistake bi wo ye mfomso bi eno na ama sujadie no aba abedi side anase udi suja ye obi owa abrantie bia nanka obone ho modene oye serious eba wabrabom but even to make a choice so betimi choose a mema omoba kra be se wo pe anase omba pe som do wura wade mu no ho ye mistake ye wa hase yesua de this part na me pamocho mahafo no matiefo montie me ye me hia obi a owo personal experience ebeka simadu amama sorry a mebia tum ama obi a wo afutuo bia no wo de afutuo no aba
ebre we ye bra wan kasa watimi ahunu se ti bia bia ukomu anamo bia wutu ye amwa enu ntina ma wudi suja obi ba be wo 40 but obi so afa na wonya 21 afa no wo ba ye pese ye educating crofo ti bia ben ana suban ben na wan kasa wugitum se wo dan dia amwa ama ene ade wa wie sujadim ade na course wo ade na siye anti ama awie wo saa eno na nempesa me no di hu nkomo hwe ye wa baba wa bi wo ho a be ma we be se ope usi o ti adodo ena we na pampama pa ena we wa fon dodo ena we oni kapre ya no saa ena ne awie usujadie usi su kakra no na ye wo se ugina wo na so batene he mayentie Alex Kwadu nwumu emra na yemetoa yen komodie so.
Right. Ebusia efie ha ye de. The ntia man bo onwun we wa ho. Enwum ne kasama no, ye wo bi o ha. Suban bi a wan kasa wo da na di. Eno na ma nne wo di suja. Woni mi di adanse, wo ye bema na wo siso. Na wo ye masem pia. Choice ho ba ye din ma o. Because what try kurikuri atwomo konkonte eguemi obrayo ba ko bi no banchi akrakuro ebasa emanema ye dinma wo ya baba wonso na wo siso oye mema tse emo kanetete emo ayi emo ya na edi na kurase santemo na wo sem yi mo ba no sana waye mema ebema wade ne ho ayedin ama wo anopen komodie ne se wa no ohwa ade mistake pa na wa ya ugitum se sadie we na ma medi suja ma ye monkomo enne mi ankasa me boss abesra me e wo fudiem ha boss patcho betena se wa ha ma me K Edu Gas and Oven or Fidium ha 0551931931 0548931931 mistake awaya wa ugitum se eno na ma odi suja no ma yendi hu komo K memo akwaba ya me de me ba cho na ho te say radiadum fe na ma fe in fact me yesa me challenge wo dancing skills na kuma yate we no me na me nim se ba me ja ba ko no they are now pelo na de ka o right yankwa ho warazo rake go di ovia ha hello me pa cho obebo odin ana umbo odin me din dada na jemfua. Okay, jemfua mami ntie wa anopai. Ni dia ne die eye nseso me maame. Na so mo stemeso, o mo mami mpie. Aso so ai so ni be mo ko gina ho kasa. Be ma no oni ni gina ho no eno e kire sen. Ya sa mo suro ne nseso bi na o mo stemeso anti. Mo bi suro se dia. Be ma be kasa me ho ana me ni be ma be gina ho. Obi da to se me ni be ma gina ho a me fele nti ya steme so ama sa no ma no edi minya me de me sister me no ana me kan se bia me mpewe ni pewe eno de me bi korada last week me na me di kan frame na so na ma so ba me phone no de me WhatsApp phone at nti group no de mo fa me nka ho na me group no ye ye ho adwuma group re ye ho adwuma na so wo de no wantimi an socializing ti no amwa nti de kura ni pomu koye me jene ni salisa me ni be ma be gina ho Martin obi so how no hello good morning sir obeba odin ana omba odin Nicholas. Okay, mami ntie wa no pay. Utacho ukule sofo na. Me ni nyina bi why? Aya din. My sister ba from. Umkuski ni adele wo se dema wo ti adodo twon. And she dema ko abuchi. Ko ho bon san akamola ko yan creator. Eh wa sister ho. No, bema bi be ware no se na bema na eti adodo. Wa won kuski. Wow. And we born in Sano. And I'm born in born wa buchi here. Well, kan wale ko yan creator. Anu ti na obusam sam ye sofo no. That's what. Yakubu Israel. Akwana obegina onim ese wo pena wo hwe no soro hwe no form no. Or your destiny helper.
on na nyame asoma no se omebo abrabo hwe ge bi na wadwen yo se ne to emunye du na sebe ni mpokua no ye mfiamfia bi ntino onfa na nya hwe no nyansa e woni tim no on ne be pagya wabrabo ba wanfa na nya hwe u born hit and run eno na aye osa no frame ni hu nkomo. Hello. Obebo odin na omo odin. Pacha mebo mi bri. Mami ntie wa no pay. Yeah, your friend Bernard, the Pacha face nine Tomase. Okay. Yeah. We were 39 years. Next year March, let me now 30 years. Now, Oba na me no. Yeah, I use and crab most of the time. The man is on play because of that. Me needs can play, and then I can fall beyond anything. The BI woman up to now, then for me, so the man on penny. I'm up to this will be now on that Damakuma, so I must say, with a soul to get the man. You think about for BI, I say. Yeah, that is so yeah, and you also mistake is a Obaba Kupena or no so on peono. And still, what does what Kumama now do any dinner chia and do what next gem no so to worry. Yeah, anti-Americans then you're not. Ọwọ́mà kọ́ ẹ̀mú àwọn yẹn no ọmọ àmì ní ọmútu ànàmọ́ bí i ẹ̀fà ṣe concept no ọmọfà mi ti àmì ìhún sáà actions ní bí wọ́n mú hù. ẹ̀nu na àmà up to now mẹ̀tí wọ́n ti ní pẹ̀sẹ̀ mi hù sẹ́ mi ní òbí sẹ́yìn àmì hù sáà ní ẹ̀ma níbi ẹ̀wọ̀ ní wọ́n ànsán. But ọ̀pẹ̀ni sẹ́ wọ́n sẹ́ ẹ̀nsá tiẹ̀ nyinaa nyẹ pẹ́. Aha. Abedwafo bemba wo de mame address u kakra hwe. Edu time bia bibia wo hia firi obi ho no gese wo tete no wo saa kwan no so. Gese wo kire no. So wo fira homa no so. So wo koma yedi no. Ye oba bi wo ni suban ye pa. Ba ne tusa. Wo so wo mpe. Eno so na nka bebo wo. And I will follow on 2 years, Cassia, almost annual. And whom come on the yedi no. Bear may be or why a being in some net. But our vision Sanka accepting into life for the same thing can be or do a druno. But Ubuna Bonfia, ye di uncomo. Made of Beni, over Bodin, and our Modin. Hello. Yes, sir. Over Bodin and our Modin. Okay, but your page on Nika me why? Okay, Mammy Tia no pay. Kwame Mammy Tia Metonka. Hello? Yes, I'm Martin. Okay, Mammy Tia Martin. Demi kind of said, with the enemy mum yesterday. Meche Obi the actual be a ninty and there or yesterday. Unimuno. Minimuno. Okay. Menino na TV. Since 1998, 99, 2000 mono. Na Opeboga ware. Isan se na ifia ne timono na boga fo e wo fie ho. Okay. Mani bi enya boga oba bi ti fie so ne kru America. Na ne ho fe pa. E ka ho fa sabe previous ala no ho fe. Baba wa. Kama.
member na bano so say ye pen aware no dum nyina wo Ghana ha na before but not on pet but as before ope boga wa ni pota nyina na so go boga ware se le be ya go nya brochiri akọ and now me no more ka say on ware or and now me no more ka say or be 43 44 na me pacho boga na wanya bi ne etu anamo na boga na me ware no ana ni da so bi na no wo wanya bi be 2006 mo 2006 wona obi ba na kwan mo na oni le bon ko kakra chiri amaso besile onware adenti sabe emma bebre wonu ma ya no mo do mo ni si ade ba akoso me pe boga me pe obi a wusika me pe police ni me pe odu ya dwuma o bank sankofo no omunta enya bi sen so de ni si bema special name bi so okay opeso ware ti be kan we dey tu ni na no ma fo se ye fani si ade ba ko na me no na me nsa de so nemu ye pebe ma sabi uso nyame isan say penifo si obi ni mo brempon ahyase obi ni mo brempon ahyase ene obi ku say woti mix na so china bi hunu no na o stock sie a woti ano o Ghana ha na ye nyanu ma na o mo de boga fo si o mani so no je me ka che o mo say se boga fo no sabi so o de no ma no ba o mo ti Ghana ha na na eto we keep out yemi anu ma no o mo yi sa adwe no enfi o mutiri na be me bia wo sha a o be ba kwan mu no a o hwa wo su o yu nyame surufo no o mo ko mani ne be ya mo Nyankopon hira o pani bi wo fiduem ha ono no odobro odobro ene onobro bi mo o ye see you next week we the picture bia na wahyehyɛ na bro agu hɔ a ɔda bro no so ba bɛto TV ne so Kevin wafo bi fro hello Bacho obebo udin na umo udin ebo me de okay Bacho Kefrem Roland we can from Northtown Votaroji Roland net is saying na me adumo wow mami ntie ono pay me family needs be open be na somewhere no chadi or preparatory school o si sister me pe sister na mpene esan say somewhere no na on this country officer o peskeni enne se kaskafo omo ye krum ha manu ebedi kan asama me kan se si asame bo juma tell now go se obehu wow edu baby na sister no na me nia kuma eye juma ma bra no e na okosan so ma ni nia no hu bra se bra we yasme pe am pene enne bra no ni sika na woni nyina o sa won brasie e manipa e ti do obegbo oben aso oben no be se me pa we da ben no be yi ebi o kan wa wona be bo man na yi aso otu na twene o ti ma woni be down so e ke chire amafi Ken George what's will be pa one penny da wa hwe sra hwe form uni kapre eno momo de sa tabno na manu awu ai na me bra bi wo ho so koye line no ma wa na wotwe ufufuo so nam de ba kokura ni wa obinya entino na edin chese mi nyina even mi we school etra fie 4 years as na mi wo ba afen me hu the reason why broken heart che wo no because
So prep answer na unya na papa. Me year school form 4 1980. Esan trafie 4 years. Ansa na me hu oba. Okay. In the name nyina no, me say me shy looking. Ti ya na edu ba bia. Edin. Me san ba ho. I want to do a. Say be that. And then me push him to the wall. Eh, say be me bi ba wa kwan mu a. O reject no. Kanokure wom. Kanokure. Ene ye di nokure. Minister asema okay ndi. Me sofu bi ka jem say wurai. So ko no obi awale ya. Mbegina o me bompae na wo no yem say de open nya ma wias. Me say na me wo be 23. Madam for na him says, "Hey. Na won't you wait me awale." The kind of them na wo pen ni nipa wo pen ni de. Em say bi ni ho. Na me busa madam for just was ada wo na we be for do me na was. Ono me say usuma na de ni na mu na eno na wo ka no. Now this is the mistake I do Sammy that's so it's all. Yes. Because minimobia I'm say with the matches I may say na ade no kra areho. Otimi bebu kotojo tani was. Say massa ade na me anu said the wa we say I fia ten no. Na minyi na me hu say be ma ye fia ten kra ba. It doesn't determine the future. Yeah. And ben masabe man korano when ya oba papa no aduane manager ni mu yedu was I a tall guy. It's a mistake we there me there is uncountable say me say na me there na mu say yankwara abremasem oh say me mpewe me say obi timi besu a bebu nkotojo o me ma me ni minister na wa ka kire me ma me say opese o wale me my head and me walo. Oh, cry, said I am fair. We said I'm fair. And I mean, so now me what be me life. Me pay, me pay. Choice. Yes. So me cast a bema me pa what I say. Matthias, if so we me fancy we president mpa. Why cry? That's a me so no accept wa. I will not come for you because of so sky. Okay. No. What the first fridge mu? Okay. So, case okay. Obi are disappointed one. The cream no. Me mom there me sorontem. Okay. Yeah, but obi are nyesa. Yeah, because me bra sabe kase wo. Me pa me pe. And you kwa bi abefa so bia no. Minya kase me pa ano ye ni ho. Eh, kene na what talent o. Be me de no. Me de Yakopon ahye da che ba wo sabe me ye kwabena. Kwabena fo de ye ne pa na dam. Ana ye wakukuduro aye de ye bibia. Etimi momu de ebre no so na me hu say e wo say me man ye makofom na me pe baako. Na ye ware. Okode say yes. Na me komanimu ntem. Tentem. Ko me hwe Jesus kura bi wura mu Jesus kura nsa na me wie. Hey, oh yes. Uradi. Nese okode waboa wo. Pa. Minister what you say? Matthias ye pa. Bi wura mu ntem. Yes. Ana me so me nyaka se wo ana me pa asa. Asa. Oni anu yi. Eti sabio bia nyeme se kedu ko no ana na bia kedu aduru se yi nkaminya na David mu de ba nyensa ke ba be kwa ho so rana. Hello yes sir. Yes. Obabo dia na umbo din. Oh, but you remember me, yes, I'm so boy. So, me and my friend, I'm a Catino. Oh, hello? Where they are, Obi from Zumbrabi. Hello? Yes, sir. Also, hello? 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 I'm a Tionka. Obabo dia na umbo din. Okay, Maminti wa no pay. Me man kuma. Oh, yes, okay. Dema on no uska boga. Na kwa bitu fili di fili saibia. Na me kai se we school in 1987. Mena ma bi kuma no.
when he is food, a basso of Alano, or to do Alano. Sako food, one crown, no, but the bars no other one, no one say, and there's no own pen. In the other segment, no so, or no, spare pass, or what's a baby on pen. Signing to say, Mammy, be risk 2,000 will be free. She might a basso or the Babanom, quite productive in a man, money to be cheered by Kumasi as a fool. And in the Casa, men and non traffic aside, no man commercial there did that. Oh, and now will be Italy. Nobody will teach us what the say. Or penal. Man, on your face, the new Mrs. Sasso man will pay. No, my minister one will pay. What's the name of your day? And you didn't call or didn't call it. What's a man when you're an enemy a day? Never knew party and Cassini penny more. And I'll say, or no pay. And you're wallet, you know, I did out 2002. Yeah. And I'm going to call Italy. I'm going to call Italy. And I'm saying, well, some men send them. What did the man got now? You tell on my don't know, say, the man when you're fainting, or Jawaway. Sure. And your map would be on the Panamina, one of them in a Bagana. A Bagana, don't see so, Nipano when you're fair. What man I wanted to walk. No Bagana. Manington, I wish you one million here, when you see that, open up a Tanagana, and some man's zones, mistaken in the South Dipita. No better than a Babaka. In the Panama, a little woman, Abba. And another Fagan and Naku Yuki is only Yuki on Koyama from 2003 up to now. I would you buy it in a minute, Yaka, Okaya, and the Mania time. I didn't send good to pin for. Hey, also so hard, you will be this year, my papa, no, the bad than after all, suiting value. Oh, or something value from Sudan. Yes, I'll face also the look at time in your time. Right. I was here. Me call Daphne's Empire. My inti you tell Emra. You are called Daphne's Empire. Bayasi, stomach ulcer, hepatitis B, edupapanie. Yadia bia etu ase deku wonti yadia ni nkabiem enti pebinum na yadia na di wo ba nonumbio nenya wodi nenya pomdi no ya adwuma bo awa busio ane wo my Ghana adwa gospel hima chiayenio na pebinum dafna batinu miria sayadio that baby, no, we are the end of the Benti, no, definitely. Chiayenio, this is Chiayenio, that baby, no, definitely, no, as I had your median way. Chiayenio, that baby, no, we are the end of the Benti, no, definitely. I'm in the air, I'm back in the other way, I'm back in the way, I'm back in the idea, I'm in the one side, I'm back in the idea, I'm back in the I'm coffee, idea. I'm here, Wamba. Somebody quiet, idea. I'm back to me and Ramima. I'm Beyonce. I'm free, idea. The baby, no, that's not about you know. As I idea. The baby, no, we are the end of the Wobenti. No, definitely. Yan Tambadi. That's not definitely. Yan Tambadi on that no stroke, no cancer, no definitely.
Daphne Sabati hon komo enna yeba bedino the magical tea of the moment. Every time we are no many aji because I don't see yeba me so na no dene. Me brother ni uvia bra kwaba. Yaja abi but on how to say nice one. I no pay me feel outfit ne shades ne ba. Obi fair see Charlie go brother ni we guy pa. Na bibia boko de. Nko pon ma bi. Bibia boko pa. Adanse na ba. E ba bebre kwa o. Sa maso ti o. Maso eti. On se yene ye adwuma wo TV so ne eye ya ne number dabonten ye bre pa. Mo be na fidi we so de min kan say abi mo fidi na kwa akiri o. Wow. Enu achi woman be friend free tamale. Also on de bia 24/7 so tin one so tin. Also monitor bruta. Wow. Na Cote d'Ivoire for national day na make no. Also must request bi me chine ko. Cote d'Ivoire for na say be jedro ni. Must be GB. Cote d'Ivoire for no. Aye Daphne Sabati. Daphne Sabati asem na yake. Is it Cote d'Ivoire for no so agiatum. Be se china nyame adom ya bebre ko. Oza omo amanom ana omo di adanse na omo sade bi ma obi o. Omo di hu adanse na bi mo frɛ. Ti nyame adom china be 10 eko. Na uni medro ye ade aya na e ma na ye nwanwa na ye sere se so obi nya ba ko no ma afi no start ma pressure. O house a o pibia mo bi foforo. Abusia numbers no na ewo TV no so na se wutie radio no a 0500 922 299 0500 922 299 and that's 0244 941 097 0244 941 097 Midofo obi bebu sase na tea ben ho asem na IBJ akan Daphne Sabati mibusa wo yade am wa ye mobo yade am wa ye mre yade aka wato fom yade enti anida so asa yade enti abusua po yade enti no enipa pampam wo yade enti eye wo se abrabọ no apem wo na meni wudi nkomo anopai baby a wo bia tie mi yie hwe udim se yade a doctor a diagnose wa osikoboka eye be 80,000 Ghana cedi me kan tete sika 800 million no herbal tea ya mi di hu nkomo ebetimi agiwa firi mu oye ma hye wo ho eye cancer ana se eye cardiovascular disease bi ana yade be pa na hawo wo de pusu ahomai kwa na yema o tea wanwaso ibi ye friend of Daphne Sabati na wo de sa wo frɛ na untimi modin na wo se wo pe IBJ tea no ai ze tea no IBJ tea unya bo IBJ tea no pe ye be ma Daphne Sabati ni bi na tie me Mrs. Stomach ulcer for no de madanse no de e doson o stomach ulcer e twere da obaso yade kwankro ben na da onipadua mu a doctor esi wontimi nsa entefie jadum ani da so asa moya mo hyehyemo pusu ahoman na beji Daphne Sabati mesrew yade ne de efri be bosumini ye obi ho amabo yade din ye obi ho amemo yade din enye yade ni nyina na dako metena se metimi abodin ba de me ka kire won se wa yade kwankro dawo so yade no wonum adura no manuma enko wona me hia wo say infections say yade ben me hia wo nene mu amo wani yade muntie me mu nene me pesa me nimu edi nkomo na wotwe bia wo de me de ba last week me kasafa ekuro ho ene ahohene ho ye obi ho ekuro tu ekuro na ye kwankro me se diabetes ekuro da obi sisi achi entoma kata niema so edro Daphne Sabati ne betimi asa na ene de mu amani eye mo ya no
Mimpese mebo brofo na glaucoma na hwan obi say bi je na wo pe brofo sem dodo wani no eso ye wo hene obi o ho a obeda sore na se oso light sisu kurampo a ade be kine won sinani na ho no light kwa obi de mama ade a kine na nani ho no ye obi o ho a wani no so ye obisi obi o ho nso a wo hwade a ade na wo hwe no ye hu ade clear no unhuna ade ye wani no esufri nsuo ede a problem ena wo wani so me kan fo daffodil sabati ede amount na TMO tea e detox tea ye obi o ha de bia just how the eye drop egu wani so and so still de how na how ye de wani a shafidie mu ye just say de was ye wani ni bia na ye and so still emfa me kan fo daffodil sabati ede amount me pa cho wani ni free nsuo obi o ha wani ni so eyo bisi obi o ye hwa ade hunu clear say no wo de ade no hunu green ohunu blue asma ba o ya de so daffodil sabati o sati kakra bi de agunsu shema nopa wabra wo ni di ye nom sima ba aduasan chi no aduane bi a obi a betimi adi anwumre wo beda na wasan sati mu kakra asa de agunsu shemu uni di biem no na wanoma da yade se wo ye hwan daffodil tea ebe kana to form me ba chow adwene mu hawo ne hawo bi ana ye wo a ana wankasa wo maame bi wabodam sebe watentuma gu me kan fo daffodil sabati e de amount na yade we de eyanimguase yade dodo obroni friend say halitosis me kire enum pampan enum kankan sebe fa cheme obabi bema bi o partner na on person obe wale hono wanum na eyi nkanentia beji daffodil sabati ni bi enne mu amani ye mo ya no mom pusu ahoma no 0500 922 299 anasa 0244 941 097 me pa cho yade bi da so bia mamodin frenambe is a researcher my sister assign aye ene niema enam kwamu a asan ba no ha daffodil empire nyankopon hira mo pi enne pusu ahoman 0500 922 299 anasa 0244 941 097 ode untimi mo daffodil na say IBJT no wo pebi kumase ha daban new site pe na obenya bi ato Ghana nyina yemfa ma ba bia me pacho so bi se daffodil sabati ni bi on ho ayentro kumase ya daban new site pe na Sompa ha me IBJ mensam ene bi wo bra o final words yeah me da see abi let me say mama no wait betim na ni bra person obi di adanse nde ba say onya wotre adanse de bebe ba bono de ni abitu is adanse de mintimi ba say onim ye da nyame ase ese ba bi adru na kuduru no yeah ese adru na rubber bi on abi adru na rubber bi onye kese bi abeji bi on wow e kumase ya kroma ya mintwantro abeji bi na binim say yankopon ya adoma ye be hu de eko nice one eti no me church obi bia me da sipi nyankopon enhira obi bia abusuya daffodil empire na ye koe no pusu ahoma no minim yade adure entimi nsa 0244 941 097 and I said 0500 922 hey bra pay free studio na man for taking o hono right abusuya enne ye nkomodie no mistake ayeye mame nkoma bedwafo no ho sima num na yensamra se betimi apeke mo course na otutu amame ntie wa no bai minister ene secret o bia bie so ene de o bia meka kan nyina but mistake ye no ya na ese ye hwe ne positive side yeah but ye was side bin so ha obi aye mistake no aye no enye ono akasa kura ni mistake ba de no
Every mistake is a mistake. Every mistake is a mistake. Once we are talking about and a man na reject say member. Bobby so a mistake say baby I no walk no. Oh, and no cry there a cut across. Your bema bin so ha. Sebe. This one who the skirt mu. Yes. And no so mani disuja. E mani disuja na make no say. Obi so a mistake say wa kwhia bema bi. One wa assess no ho no hwe ne mama otimu say. Abrante ya menene nam die abrante wom peme. Na ye bibinti ena midi odi mechi. Bibinti ena abrante odi mechi. Senya mi peja abrante yi na abrante wo beja me. Oba no so bedi be ma na chi sa minister na be manda ko pe wosian mami me nwale ubie menya de me pe na me pesem ko wale no na mpanifo akosisi nkonya ne atena se ena duabo nti ena hwahwani nti ena sum no na wo sum no na sa mistake na nipa ne de na koma ekodo wo bi no ana me pa cho mema mo wade ma munim sa wodon so ebi ye mistake obetimi ado wo bia no aye mistake de ebe ka kire wo bia la untie it also better end of the day no na be man na so oba no no reject e ho yaw any who broken heart na wo de tena se won kwana nyina wo se ene won wale obi nso ho a ti se de ye keka no wa hai da bia asem we meko me say ayi da se bre dwamra bo nwum bi wo se mpanifo se ye fa ho fe enkwa wale bible kraka yemfa wo fa enkwa wale ewo mu se enipa no di nipia ni nipadua sede wo sitie wo ye be ma sede ni nipadua ni sitie ena nipa nyina be hu ni appreciate se a wo kunu ye kama wo yiri ye kama but at the end of the day no wo na wo ni nipa ne kwotena fie etu fi se nipadua na kura no ebeboa wo obedi akira wo kwa 2 days 3 days was hey say we be ni ho afekwa ni subanye na no awale waseja minister no asa betene fie no asa da ni sujani so chese eyeniema bebre obi su betena se na be mma bi wo ba bi ti saboga awale o mu kika e so be na wo so na da wo kwa abrochira enya kotoka na afa na kotoka na ni akra eti chinchina twa wo se onya boga wale no faso be no so boga wale no kura no minister di adwama mokura so ni faso ba jese nipa ye nipa susum penso honam ye mere ne man twifem meme twifem obi nso wo ho a won twifem no me se fe ena de atwamo na ka first wo be hu sister bi na waye din wo busa na esi ni kunu abroche masa be man abroche na wakotena no waye say gase nutrients be every body ade e wo se ko ne body money body ni ye fe no wonya olake milk papa natural milk wonya bi woni body num enti wo ba no ontimi nye kama me twen boga na watena sisa na be me akotena ayi abrochire 20 years 50 years 10 years wonya people mai da kope no afrema me se de mesi a chene de unyi obi awale no na wada ni sujani na wote ho be mat ha be yire no ho abobra no be ma se wo peboga mesi me awiase adie ba ko a me hye da mpene be ma otega na de yire te abrochire o jaze man no mte abrochire grado wo mo mobo wote Ghana wote abrochire kunte Ghana wo ba no yesujani awade abema no wo wade wo Ghana no se man de ye kone akotwe afem be ma do betimi akofo ba ne de na be fie so sika bebre minister ye pe and abrabo but abrabo no wo bia hyase ne no enditemi wo tena o media mi si nipa no hunu na se wo de wani gini padua no na office ne bibi kama bi e beboa wa bompaye ne nyame nka kire wo se be ma we wo beboa o da bia me kase wo hwa bible mu a minister is free da Adam kodi aduaba no se wo kae a Adam di aduaba no wi a Yesu ka je ne se can you me person say I come 2 minutes Yesu ka kire Adam se Adam enti aduaba me ka se ni e na wadie yi di wo se nyame na me di ye wo ba na wo de ne ma me nti me ka je se free sa Adam no Yakopon wonyi awale wo ba ma be ma bi onyi be ma mo be bi wo akohu ba
na de akwa awurade oba we na pese me wale no we na wa bompa ye no aka che say ye because won koyi ni ma na akoye bone wa sa de ehun blame akoto awurade so asema me kem me pata won me adwene no ya adwene ko make you choice esiu ye and siu ye wa semwa eti ene sujade ni de wudi a wona mesia King George nam say King George mani je no ho enti awurade King George de wo beboa me na e da ache te say eti sujade ni de e fa bi ye wom do odo call ye na odo disappointed wom e na wom di suja wom di sika call ye na sika ni disappointed won se me ka asem bi se wo be fa me se wo pe me body na se bibisi na ya le ebo me na me body ni kwa wo be ja me akodi suja na onyawo e wo se de ne tale ho by force na me cry they say the man me gu me wo de yes so body na se de was ye hit de there ken yango yo em say sijadie aye ka ho asemi na no me kan say enye union na wakọ akodwene okay enye transport union GPLTU now do ho akohyem and enye fan club ena no nso o do ho ayede ahyem and enye asode ena wa sign do ho ayede ahyem natie asembi ko or say you are in charge of your own happiness. You are in charge of your own happiness. One kasa wani die no. You don't need to wait for other people permission to be happy. Okay. And when you jeni kura wa. Last 2 is MCTT say we. Na me can say. So to do as we. Who's no oka obi a on imagination okay no oka ni choice obi petintin obi petietia that's right obi pekoko ebi petuntum and I also say ebi nso o hwa de skirt num bia o mo pe yes on the oya on the punching skirt papo be fo no na dem pese me kan say sister bi ami nino boga fo ya boga mi de mi pewe se de yedi kan aka no ono de mi ni no ampa zo nya boga akokora bi na obewu to no so e wo dem sister no besi ne nyina boga honhom na na onimu ontimi nwale entwe o wani je no ehye wo nsam e ma mebrebe se ye kase de onku di sijadie line no mu a ye de won be kwachiri de ya ne se ni nsakan bi wantimi anye dai anhwe so and your happiness no e wo wan kasa unsam yes bo ho ban ma obi se ma petintin ayi kese be mate ana de bi am ga hu be mate nin kese a wajimi ho oh now to sebe kakra oh da bi mi se obi ho a minim guy bi ho ketia minim guy bi ho ketia watu no boase ya jimi akasa automatically na kenjo unim say jimi nso no ano o hyeche dam oh say wudro jimi oh yes jimi it is a poison one hwe ya u generation nyina be ka ho my god yes jimi na me hwe akwa no da bia na me hwe ba bia o gina min kai so ba bia ani beje ne hoda kenjo ara o body dua na ana o do me no won say enti me so happiness na e won sem wan kasa ye careful because ebinum hyede mu su on sense ma ye kan ho abiti no amwa no eti say bibi ti say a hungry stomach, an empty pocket and a broken heart teach you the most valuable lesson in life. Ambassador na na kasa no eno na me na me nim de wom enti amfa wutin ko hyem eye nomie me se wani je wo wiase nyina beyira eno mi hu guy bi na edu ba bi ese se overlo wo ma me miensa o kasa do ye ne de wo di free 50 o me di 50 wo de ma me nkasa ye fun e komde no sika san ni ubutom
broken heart ya say dey acho or say and no natural the most valuable lesson in life sense to be a mame miss me say a hungry stomach, okay, an empty pocket, and a broken heart teach you the most valuable lesson in life. My God. Now we cry there, I say, yeah, the Okota planet Biswa, Nanka, sometimes I reach ye funny nippon. Says, can you bottom cry? A come the okra. O baby, or won't channel. Kasa keke. Nanim keka ube o value sin bibi bia wahre. Enti enko kawa nradro se enami ni bi di broken heart oye tintin oye kese na oye de na ye de yenimaskafo eyire no a ye fa wo mo e won kunu mu achi senka ska no betimi a prevent wo mo never enti die so de wanya no mu yie na susu ye obi a oye yimu usa mema mu a mema nso esaw usa mema mu a mema nso saw unso on what times bi we also Sompa now that unso so emponchi ni enkraman was Sompa sada unso tie enipa bebre bo onsa no on time atwam ko enti susu discriminate emema anase emma okay eradi hu yemobo Ken Yankopon Sha, okay? Rapani. Boss. You didn't come. Yeah. Na me ura me papa ba ko frɛ me nua ba ko di kan frɛ no e ho na me ura. Okay. Na mama family no enso ate bibi. Yeah. Ne kasa yemu no oyɛ ne sɛ obɛ na dwen sɛ obɛpie. Na wani nipa ehia di nkomo but family ne kan hye yeah awofo ne binim wo ho a enye ye pese ye bedi suja enye ye pene se ye nware ntem okay but ye family no papa e de maame ye wo bi a okofo ba e de na bafie maame se da on papa se oba we pa na so ba ware na ene enfra me papa bio but on new reason yeah on se mama yakasan o se eye o hwe ne wedie ene na tinka e kire se wa hu keedu ba keedu ho nyefe keedu eye tietia keedu ye sei nanso na tinka kire ne se ono na mewa no but odi na ba fie no awofo ne se da se ni pasimasi oba we na de na ba bema we na de na ba de aboa enunti ebinum aware nyina ache eyawofo ana bema we wanwe school ana wo ye nurse ni na akọware magazine ana wo ye nurse ni na akọyesei ana wo ye teacher ni na akọfa we eno awurawura enne yasetenam ama emani binom mema no binom atwa 40 years eko 50 years yes enti ye besra ye maame nom ye papa nom a omode ya basase we so se me minya bi mama se nyankropon kofa bi bai ema ye bo nyankopon sobo se de ye oba na ode ne maame na ene nyankopon se da bi ene free na kurima ahoro me nsa ho bi no obi ani asem bio o de kofa bra o kofa ba me nyankopon me hira so e de ama enti abofra na kofa ba eye ejane na ene hira ekabom hira yeah na mo akwa but enne awofo ejane na abofra na timirika kofa ba no na omumom na sa pam wo mo enti woye fantini woye santini woye dagombani woye srebuni woye weni ye de saadi naninam enne awura nsore mu ama asafumpo utimi kofo bi se mia masafo ba me be wa no sofo bi kra wa sore ni ma woye osofo akoka kire o se o no wa go school da ana o bi o ye school ni na ba onsa chese kame se saadi na di yenya e wasafo mu obi ti asafo mu ne
when ya be oko 50 years your friend suja for hene e was afodim abom captain band abom captain enti e besra awofo no titiriw media me kan bi e ba awofo no say munya yen de ade ne beba no monhira ye ne yenko se wo bi se wani bi se wote sai a hunu se nipa we de obetimi ene nipa na bobra ma me kan sem bi boss enye se ye ne ye free wa na ye hia ba oba na okede tia de so ne sade ne ba fie o ansa na ye de oba ne ba fie ansa na de ba ma ne ba fie na ye 2-3 years asemo ya wimwa be 2-3 years yes asema me kano enye se me koya me be se me de car buy ana me kwa de me wo bi okwa ho ana me tam ne si car de ne ko fie se we number 1 not entia wade na wo feel se ebegu no egu na ye da so tie ana afi na bre na so se me de ne ba fie na wo fo ayedai a hira so me de ne beduru a wo se da enne obi aware okwa aware mu no onne ne forma ne s atwem pna omoda abra ne kunu no enso te aware ase edientia because of say awofo na amakwan ama de na ope na tinka pe no omampe it is still wo aware mu de nanso atinka ne kire ne say eye sa be ma we eye oba we ene ye wo de enti mesra awofo no emraso asofo emraso so mo bie kwamu e de bai na obi atimi ware bi ene sa de soja de ne beba pa. That's right. Ke edu na wote ne nka no ma menye birthdays we na me mia homa no be simanum na onso bra na fa wadwenkyere ebra. Happy birthday enkoma Anel Mame Sewa Amwako. Wow. Akoda ihu ofe ene wanya afe bako we free wankasa umame Mary Bodua Ochre one unana Mr. Steven Ochre obia friend say best teacher umame wa prade wasi anopai onyankopon onhyirawo na onya okese ena wudi wa wodai nyame enfomfra dumu enko adumu pa wenso Rebecca Kusi oye seamstress ewo paakoso enne udi wa woda we free ekoba Jesse Sempremo awo Sompa TV ha ekoba se menka nkyere wo se oma wa woda pa onyankopon emfa won free adumu enko adumu na onya okese nyankopon enhyirawo pa abusuya ma mimie ahoma ntum na ansa na mebi ahoma na tum no meka wo se new tasty food eso masene ayo Chronom Station se wo pa aduane a eye kama pa aduane a eye sronko enei aye na wo ye party na wo ya no anse wa place order na ye de abrewo na ene wo pe pizza ne bo form na depa nso a eye new tasty food ye wo Chronom Station abrosan a ene Sachewura Bank eye opposite no ho pepepe na ene kwasi yi ye wo fufu wo ho banku wo ho emutu wo ho abetie wo ho tuo zafi wo ho na pizza nso wo ho surprise odofo ya da boss na sema me on say the product ni nyina me na me ko fixe ne ma no ma no the great ochem nti ni ene watia na chi kakra ovens ne cookers o de no aduane nyina Africa yeah ono so di ho nkomo akere me pa ha kwa ke nyamisira di birthday bi ni ade no mfo mo ne nkire ho that's right ye kura na wo yakọ obeye aduane package e de amount kama pa ai o hwe oven ni mu aduane no nso dia already ke edu sano your Chronom Station kuso ahoma 0244 241540 0244 241540 and I say 0598 988 038 yanko ahoma no so hello but odini baby a okasa free me kasa free dogo so because sadako okay mami ntio senior
But me too. Aha, I'm program na me person baso kakra. Oh so kasara me too. Aha. I'm sir. Me ko ware me yere na me slim. Papa na me yere so ye slim. Now I found to say Kofi IBJ wa ho. Papa ba si atwe so no. Asi atwe so na me yere se obi ka se me yere se obi a wo ye ti ati o ba fa ma ti ati amu nyina mu yupo. Ana mo ko ware. Awo so me yere wa fa ho. Ane ya ware ene hu me yere ana hu bia. Ye nyina ye giant. Bibia shishaye. Oh, what's yato? You move before your phones are anytime did you in your bad a crocro sell brad didi I been your body kakra. So hello. Hello, Minya. Yes, sir. Hello. Yes, I'm a tonka. Midiane Edu Banavas. Okay. The Casafri Panko. Okay, Mamintio Senior. Nana, Edu Bribia. Aya na warufo ni bi ya na ye kafe obu oho a okunu wa bruchi ana na yere wa bruchi no mu na ade. Aya na ye mu bu oho a opese oye bibi ma ne partner no or sacrifice man no the save the marriage. Okay. Said the bear lipa no be hwe say eh oba ikura no or your papa because ultimate na ho atwen me ma no ko school. Be me wo ye be ma papa ultimate atna ase atwen me ma me ye say enunti na ya na ema ebi eya de. Na ene de me ni King George nya adwene kura o. One country King George said the ono so worry come here na yiri penwe. And the answer ya this 10 gram o sa wo yefia. Enya na. Eh eno so ma bi mu di suja no abruso. Oh. Papa suja na amro so sa. Yo 10 gram bi yo ha. Ontia da ka. Abruti 10 gram sabi nyansa kura oni bi. Hello. Hello, my brother. Yes, sir. My mama Chino. Yeah, open again. Yo, maybe dear, your friend may watch it. Okay. Now, Masam Kaka, me can say, say, me ba, de manasa me baba, echo while the pan. And your mamma from any demon who now brabo, you know. Yana sa man and cosa. Let them no matter two and near my partner, me vena me bano. You know, and let's say a ye. Let me share that's the engine, if it's a demon who no. Me banning young woman yet. It's in a quality, Bema or bow. It's a semi them. None who's at the end ya, but enough to nothing. A channel bet some poor, a ye can say, Mijana Manacosa. Me patrol me for a hunsi. Okay. Na, me patrol. Say it's your program, they say, yeah. More panel, so. Yeah, Mamma, more Casa, Mamma will see type baby. Because I didn't over the pan before we do on a crowd. A bit dorsal dodo. It's young more pimping cacra. Not a many people would in the home society. Me pacho me dawasi. Me dawasi pi. Me pacho. Udini baby a okasa free. Hello. Hello. Yeah, good morning. Good morning, sir. Udini baby a okasa free. Me kasa free. Atuma abubu. Okay. Yeah. A person of that program necessary. Mamintio. I'm a lady Alaska. I say my work I invest for me because she had lady be Atuma side of the national service. You know, Miss Mega Warren. Almost in extremely woman Warren. You may have been meeting it to us so a course a bomb and girl Nakawara who do me and she wants to come back to me just simple because there's many parents they say I'm a mother. I get in Nakawara means a waraba could a good, you know, a good, a good war on the fee. I mean, a bonnet bra. With the current to do your cousin parents, my other, I'm one.
Nti saa semna na panel back come. Yeah. It's a reality. Okay. I get it. Nyankopon ensure our phone man. Right. Right. Nyamisha abusua de ofre no besi. Tau na de mama mkwa obi anche ni pa baako 1 minute. I want to na me chia me sister Penny. What say at me na me no ka say de wakopi mu okumo pepe asisanse uku adano ni kunu akaba bi. Okay. Nti nyame encheche ni re. Na me chia me ma me num nyina owo me e okumo pepe ase. Nyame sha King George. So che say. Mama ntie King George. Yo, me nso me chia me yere. Agosia kunadu. That's right. Obarita papa bi. And I mention no. OPK. Okay. OPK me chia wona were na abusia ni nyina. Right. Ntachua Lizzy King George. Ness. Na you every mo. Wo de say sa na da bia wo chia nipa baako. Me chia baako sei. Enya busia. Enya busia. Enti makenzo. Ke o final words ne sorry. Ya dampani for tie efrey nyina do mas. Yes. Me papa ma me so beto mo so me do mas so ma me sa akonya. Yeah. Enchia na de me de ma technicians mo ekire no. Right. Omo chinchima fide na de me pa TV no so e ma me ho ayefe pa. Enti me nim omo din kan bobo mo din chi. Ai omo kra de me sorry amebubo omo nyina enti me chia omo pa. Everyday nyame nhyira say onso am sa akonya no. Nyankopon chia adus ma me. Adus collections. Yes. Say me chia no. Right. Abusua osomfo Minister IBJ nie dwumadie no ye frɛ no awofo kwasiada no pa bia no nso ekosi no nkono na ye de ebrewo aseda kese enkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster sanso na Nana Safo Kantanka Nyankopon Enshao Azuka Nyame Enshao Kelvin De Bruyne wonu nua Kelvin enso Nyame Enshao David Dollar ene Akoba Jesse Sempremo onso so ubo me chidom Prince ene Daniel enyina ebo me chidom Nyankopon Enshiro bibia midin the Minister IBJ na watwe sende ye besanso